Kubor nag-slam jong unongsan Hima. Ka All Indian Football Federation, ka Tyrwa ya ka Jilla Meghalaya, ban Pynlong ya ka All India Under-13 Futsal League ha kaniginong ba mentaus nem. Hadin belada ban jurip ya ka madani lekai, jong ka slam ajing hikai, jong ka sai training center, kabadan hanihu, kidekat ka Aiff, haringkat ka jing senran lang de kidekat ka Meghalaya Football Association, kilala ikendu yu menteri ketanat lekai, jong ka sarkar Jilla ba bante dor lingdo, ha ka santerik unai lur, na kabenta banyak pelajung mud la ka Jilla kalan man pedang man Pynlong ay kani kalimpong kabahe jangkari ha kani kanong ba kini kidekat ka Aiff ki kentop ya CEO I-League usunando dhar rengkat ki arngot ki manager jangka futsal kata uswagato bhata charya badu asistan manager BB League dipak John nayak ha kabedi kani kabenta na kala ka sarkar kadang ap ikajing Tyrwa na ka MFA kaban pha ikajing tip ki bakhambanya jangka ni kalimpong khnang manla ban penya chakmat yaka ikajing on the proposal na All India Football Federation video ban kandok ye kani ka ikwa ban Pynlong ye kani ka Under-13 Futsal League hang ne po state jomi te kani ka proposal bagiwan ikwa kani kandok but kadang ye kandok ye syam batan ye berkat limba ka Meghalaya Football Association di kajing keren Pynlong ka ba sultanat but ni yong na kaliam jong ile te dan ye bagi ikwa syam ni trelang bangin support na kalian government pantulong ye kani kali na kabenta dik biang na kabenta bangin tintiu kami leka apo state ke chumi kini ngin penya kumaki kum ka proposal bagi bu maki lingba jong ki state association kiba affiliate barka belum affiliated barka Meghalaya Football Association gidon adu arfo itali tamakha atli belum aktif de kita kiba penya bahkan sa kabakot di kan sa tengkin pengkot apo Shillong ini ya di sedang na po district itu te kata ka jingkwa ka jongki ka kum ka proposal ka jong men nomor beliau ni baka kami lekai pasti jongi kam tam football ka ki per ki wi jing lekai bu nomor ka jing temu hi bagin kentiu ban groom ki kena ai dengan sedang na ru barang red ka kata babiang babi kum babi ka bibili kalong successful ko pasti ka jongi bibili no ki but kani ru asu bakan dei ka wai ka bakan great opportunities bagin la bagin ang sei kena ai lekai lagi babon ki liang andre Shillong no tanggawai ke jing kran ne batang kalong ba ni haban pet ke long no ke ni jing long jingman hi pandemic time kita ngim tip ke ga banja andre lada dei ba ka ya be ya renti ke jing thu ki ko ban Pynlong ho January February March te lada ka kani ka jing long jingman no kam tam kani ke jing posted jong covid la ka duna si sana ka biang kala kut lu ki ngila ban mong tam kai da mlong pat ke biang kita ki unut pun simres ke Indra ka jing temu ber ka jing Pynlong ye ka debat kan sedang na ko stage jing Pynlong ka pilot project kumbalong ka bibili pimita gilay ka keleng ka sedang po Meghalaya kaniru ka din bang ko sedang ni ka Pynlong ni ka league futsal league under 13 pa ka jing ko ka jing ki mo Pynlong ta usnan but usnan banwan ke mo yung kre pa na pumunta usnan mugala lang January February March Andre kata ga fi ke jing keren jong ini pediam kam batang gawe problem kalau ba minta kadang dol ka pandemic kita oh makan thai bang sinan ko belum ka bibili kunjung kani kan long na do ka age kan sedang na do sausan senam kum to terus nam adu kelas nam if you sedang sana district mungkin Pynlong zaman ki district kini ki affiliated association affiliate dengan nomor ka Meghalaya Football Association kini sedang sana di district tambah mau fi final ya ka di top 4 kan ni utama yang pada kini Pynlong portion kata ka jingkwa proposal buat Meghalaya Football Association